wathi mama uphethe amaKristu ngiyafuna incwadi engcwele sathi ayifunda incwadi Duteronom 22 verse 5 mayifunda incwadi ivele isaphatha thina avume lo mama umKristu hayi bathi niyabathuka nikhuluma ngeenwele zabo safunda incwadi Duteronom 2 verse 9 yafuma incwadi wafuma umama umKristu funda xela 22:5 Duteronom. Umfazi makangakugqoki okwendoda. Ithi incwadi umuntu wesifazane kangakugqoki okwendoda. Nendoda mayingagqoki okomfazi. Nendoda ayingasigqokela amaphinifa. Ngoba bonke abenza lokho. Ngokuba bonke abenza lokho bayisinengiso kuJehova uThixo wabo. Bayisinengiso kuJehova uThixo wabo. Hayi kithi. Umuntu mayibenze into yakhe ayithanda kuyisinengiso kuNkulunkulu hayi kuthina sisuke sigqilisa imeseji nje yazi ukuthi le nto wrong uNkulunkulu wabadala abantu wangavuma ukuthi benze lento 2:9 Timothy. Osabe Njalo besifazane abahlobe ngezingubo ezifaneleyo babe nokuhlonipha nokuqola bangahlobi ngeenwele ezalukwele nangegolide nangamaphare nangezingubo ezentenga enkulu eyibizayo abahlobe ngemisebenzi emibi lokhu kufanele abesifazane abasho ukuthi bangabamkhonza uThixo owesifazane abafunde nokuthula nokulalela kahle wesifazane ukubafundisa abe namandla phezu kwendoda kahlala benokuthula ngoba uAdamu wadalwa kuqala kuno Eva.